Ngoku engathi yintoni na ngofandazi hamba post kodwa abantu lesizweni ugqibela umhlaba fika thina bayesawa ubitalente iningela side masifika vele bascream vele bakhala babona inyanya grand wenzana ntona funda lana ufuna besibhala phezulu wala wena ikhazulile manje esa skeleton izobe kanjani esiya skeleton siyabe semva graph ewe yo hayi bangibone igraph yona ibonile samla basi hayi sobona ngomsezi maxini next week hayi next time pasile next year ereporting sena boreka mfethu manje awuna mzuzu apha kuwe ayona uzofonela bam yebo bona amapolisa Lord izimiza becela ukena help. Kwingxaka Masejeni ingxaki yani leyo. kwabantu bafileyo Bafike bithiza nathi soza ngungungungu. le graveyard naseclinic mangcwabeni ngeke ngidinge kuba vele mpila nokuphathela inkinga side masifika vele bascream vele bakhala babona izinyo zempilo noma ungahamba ngeke ngidinge kuba vele mpila nokuphathela inkinga side masifika vele bascream vele bakhala babona izinyo zempilo noma ungahamba ngeke ngidinge sondela zile ngenzeni ngizela last year posta ngami ngoDisemba idamba post namhlanje kwambiba kuba vele mpila nokuphathela inkinga